یا رودا و یا باجار استانبول دم باش تماشاوان نیجا امیرو جاره کدن لپیشبری ونه لی ایرو امینه به بلتنه که به دیبیت که لگل وبن دیبیت آمه و لسر چه به دیبیت آمه لسر وی که چما آنگو یسپه دوه البجارتنه ده کم بونه استراتژیا هدپه یا پیکانینا هف پیمانیان چه قاسی بسرکت دوه البجارتنه ده بربجیر نبدل دنگ دران بون لی نهاتن گوهرتن پشتگیریا جهپه به شرط و مرج به بازار باندوره که چاوال سر دنگ درین هدپه آنگو یسپه کر دوه دگرا دوامین ده هلوست چبه بگومان میوانین مین تایبت هنج بو وی گوتو بیجه ویج آمده پارلمنتری یسپه یه آمده برای سرحت ارن لگل مبه ما مستیزانینگه ها دیجله شیروبکار سیاسی برز وهاب جوشکون جی به همان رنگیج آمده ویل گل مبه لستودیوی جی اکادمیسیان برز مسود یان میوان من امی گوتو بیجل سر وی بابته بکن است خوازم بریا کوام دست به گوتو بیجه بکن من نرینا خلقه ورگرتیه لکولان باجار استانبوله که او دوی درباره ده چه دبیجن امی گوه بدنوان و از به میوان خوره دی دست به گوتو بیجه بکن Bastın. Sonra buraya bakıyorsun. Burada kimse tamam bir kere Tamam. Millet İttifakı'nın من دخواست به هفپیمانی ملت بسرکبه لیچه نبو خلک زیده پشگیری ندا لو ماجی هلبجارتن جبو گرا دویمین ما اردوغان سروککی مزن جهانیه نکارن وی تک ببن جخواه تک جی نبرن از نتوا پرستم به ترکبون آخواه شانازم و پیس هر بلندم لو ماجی من جه اردوغان باشتر ندید من پشگیری دا بو هفپیمانیا ملت لگوری من دیسه هفپیمانیا ملت بسرکت از او ساد فکرم که دنگدانه ده فیل هاتیه کرن واته دنگ برو واجینه از دفکریم که وی جهپه قزنج بکه لی رکبری جی به دجواری درباز بو مخابن وی دگره دویم ده جهپه بسر نکوه لورا آلیگرن سینان اوغان جبر که نخواستن دنگ بدن جهپه پشگیری دانوی milletin دوی موچه خباتکاران تیر بکه 38 سالن که از کارمند دولت ما و 14,000 لیره دستینم. ده سال 2008 ده کسی موچه هری کم تقریب و 4 زیر بستینه. Şu altılığın bir programı var. برنامه آبوری یا ماسه ششالی پر خوشه یعنی گر کاره بن جبجی بکن لی اف 20 سالن که کسی سر ده سالاته تو تشتک نکرنه و برنامه به همان آوی دوام بکه. Aynen devam ediyor. بله تماشاوان نیجاو نرینا هجماره که خلک باجار استانبولی بود درباره انجام هلبجارتن اندب تایبتی جی درباره وی که ده کاچما دنگ کردان دوی هلبجارتن ده داکتن کم بون به تایبتی دنگ درین یسپه کو بری هدپ بو او شاشید کده هاته کرن چما گهیشته وی آسته هجماره که زیده یا کردان نچونه سر صندوقان چما نچونه سر صندوقان امی گوتو بیجا وی که بکن است خوازم یک سر جو استودیویش جنب برز مسعود یان دست پی بکم تو بخیر هاتی برز بریا هر تشتی وی روژه دروژا یکمین یا وشانه ده تبخوان نل وربو لی ما بحثا تکر لگل اولاش تول بحث کر گو مسعود خوجه گوتیه ده البجارتن انده هر کس قزنج دکه لی کرد قزنج ناکن تو قزنجا کردان و نبد وی هلبجارتنه ده جبوی چه تو گهیشتیه انجامه که وی آواهی گلو تو تکاریج مراجی بحث بکی کرد چما قزنج ناکن ده هلبجارتنه ده Şimdi öncelikle yani bugünkü seçim sonuçlarını انجام هلبجارتنه söyleyeceklerim daha بدیت با یا داوی می بهستر انجام اقدانی بهوله
kadar oy kaybetmeyeceği yolunda. yolunda. İşte bu hevi dikir mi? Ama benim binketin ya HDP ne de aslında tabii. Medugut HDP eğer dengek jive baştır bir dest başı ve jive kurda ancak merkezde baştır der nakstba holi ve helbijartını jabu Erdo jibu Kılıçdaroğlu gelek baş bu sırtsınavi kiriye o bir sırtstiye le jibu kurdan fayda ki façene de bunu bugün söylemiyorum. Le az ve yekine irutane de bejim demek dirije az ve yekine bejim kurt vakit dengidir gelek bu pandurun le de ali siyasi de nav siyaseta Türkiye'de mağdurun hertim سەدەما vەیەکێ چییە گەلۆ برێزیان ینی سیاسەتە ئەم ببێژن ئاکتەرا سەرەکی یا کولسەر ناوێ کوردان سیاسەتێ دکە هەدەپەیە نەهاژی یەسەپەیە سیاسەتا شاش یا هەدەپێ دبە سەدەما vەیەکێ یان شاشیت کودەیە چما کورد قەزەنجێکێ ژوی دەنگێ خوا وەرناگرن tek başına yani önemli bir faktör. Betenaxa faktöreki geleki girengin siyaseteki başlı şopinin ji 2015 ve hayanha zaten kul ser HDP hene nahilin Kurd nefes bikeşinin bandura ve jil ser gibi kembuna dengiwan hayali ya bingehin ev tenyaya me gelek jara xas dengeme bebesin az vena da fikrim ji 2015 ve HDP Kurd zin ji ber suzeke nû ne da Kurdin yani 2015'te Kurda ji bo wena encameke bi awayî derket ji 2015 ve zikarim bejim tevgera Kurdan lawaziyê binketinek haciyan kirin û ji wê wişûn de jî heta niha helwestekî ku suzekî baş bi xelkî çê nebû ez dibêjim sedema sereke ev e şertomerj gelek hat guhertin HDP siyaseta xwe neguhert ev digurîm sedema bingehîne yek ji wan sedema jî HDP kadroyên baş dernexistin holê yek û derdixa holê temsil edemiyorlar. Nikarin temsila siyaseta ku HDP jvaqa salaya heyî bike ji bo navêna di nav dengderên Kurdayên ku li bajarên Kurdayê ku temsîla HDP dikin em dikarin bêjin niha ferqek zêde çêbûye ji bo wê ez dikarin bêjim di nav HDP de pirsgirêkekî kadroyan jî heye ez dibêjim ji ber siyaseta xwe nû nake xwazim yekser biçme cem parlamenterê YSP ango em dikarin bêjin yê HDP yê Amedê ku divê hilbijartinê de hatiye hilbijartin bi rê Serhat Eren ji Amedê li gel me ye bi rêz Eren tu jî bi xêr hatî bo bernameya me rexneyên mamoste Mesûd te guhdar kirin te bihîstin ez bawer dikim tê divê derbarê de çi bibêjî yanî bi rastî HDP yan go YSP nikarîbû li gorî demê siyasetê birêve bibe siyaseteke nû deyne li gorî vê dema nû li gorî dengderên nû ew bû sedem ku ev qas sedî 25 dengê xwe em dikarin bibêjin ji dest bide بله خویای پرسکریکه که دنگ دنابرا ما و برز سرحت ارند هیا از بیچ مجم برز وهاب جوشکون ماموسته زانینگه ها دیجله و شیروبکار سیاسی وهاب خوجته دوی درباره دجمره چه ببیجی برز مسعودیان بالکشان دسر نو نبونا سیاستا HDP نکاری بو به سیاستا کنو در که وهمبری دنگ درین خواه نکاری بو کادروین کو بکاربن ببن برسف بجی بکه ارکدار بکه وظیفه‌دار بکه و انجام جی لهولیه هون جی دوی باوریه دنه وکی دن گیماسی دکوده بو کو کرد موتیوه نبو نچونه سر صندوقان
eri Sedam Mezin ve Kek Mesut nişankır HDP 2015 hatta İro siyaseteki ne avane kir. Şertu merci Türkiye hatkuartın, şertu merci siyaseti hatkuartın via jibo siyaseteki ne lazım bu jibo HDP fakat HDP bir siyasetan ne avane kir davi ma vaktada davi maji piştkiriya dengdar ya xucu vendakir. Sedama heri mezin ev ya Sedama peyveki ne goti HDP gerek Serbiya gerek baş bir fikirle alidine sedeme bevi hilbijartine gredayı jihenin yani sedama mezin siyaset ne buna siyaseti fakat sedame dine jiheyi bevi çarde gulani karam em ya bigren ayeki devi hilbijartine de bendava meclisi ket bel istedi deh bu, Ankara istedi heft bu. Ez baver dikim via hem le beriya HDP hem jî le piştkirî HDP hinki motivasyon xerakir. Yani vakta deng bendav jisedi deh bu HDP jî hem reveberiya HDP hem dengdari HDP le helbijartine pir xudî derdigetin. Ne dixwastin dengekî vala herin. Fakat vakta vi bendav kez jisedi hefti evi HDP her çavabı evi ji bendav derbas ve var hissiyateki çe bu vi hissiyatı bu HDP revşeki menfi derxes ortaya. Enviya Ankara dibinin adıdı HDP le metropoli Türkiye edi zelaleki gelek deng vendakiri van dengdari xo ev van dengdaraçunun raydanın partiye dine yani belki danın CHP belki danın tipi fakat beri hilbijartini beri dengdedan HDP vi hilbijartini ji çar kesi yekil vi hilbijartini deng ne dahi HDP via ji pırskeki mezin çünkü HDP rayı xuye gelek zedel metropoli Türkiye digre eğer hundura rayı xu kem bikin via ji bo peşa roja ve ji tehlikeki mezin gerek ser via bu fikrin Sedama siyam ji ez baverdikim hef peymaniya HDP bu. Yani İro em juxure bisekenin. Berbijêr bûn, berbijêrê ku HDP li bajarên mezin, bajarê Türkiye danî bûn. Ne bi dilê xelkê bûn, nikarî bûn xelkê motive bikin bibin ser sindoqan yan çi bû sedem ku li bajarên Türkiye deng ev qasî hatine xwarê? Yani bana her yani bana Van Sedema giştik em karın her bejin. Eyyek vi siyasete nerazı buna vi siyasete bu adıdı hinki namzeta ne gora dilevan bu asısı alternatif bu van derket bu beri be alternatif bu fakat pişti 2018 şunde alternatif HDP bir desteği hoş bu dengdari xo je çekir mesela vi hilbijartine de namzeti CHP pişkiri danvan çun CHP hinki vegeryan hinki jil duraman la alidine bere bir tipe bir listeki diketin hilbijartini iroji listavan jevdu judaket ijar bere belki rayda bun HDP livi hilbijartini de neden yani hem kemaniya siyaseti hebu hem kemaniya namzeta hebu hem ji alternatifi nüh derketi bu jibo metropolide HDP rayavi gelek kem bu adine ji hep Manya kadu azad. Yani İro em juxura bifikirin em hilbijartın qediyayı em karın daha baş mesele binirxinin İro em juxura bipirsin vi hef peymani ji HDP re çi feyde da. Beri hilbijartın ji qanaatamın ev bu ki vi hef peymaniya HDP avakiri ji bu HDP feyde ki ütüneyi. Fakat eve gelek zarar bidevi İro vakta emle encam hilbijartine mezedikin endibinin ki vi siyasete hef peymaniya HDP ji HDP re feydeki nani fakat zarar ki mezin daivi. Bale, برز جوشکون از پشرفه گرم جمع تستیم جمع برز یین جاره کدن دمان بری خوبت نوی انجامه ام دکارم ببیجن کرد ایدی چونا مجلسا ترکیه و دیتنا چاره سریه که مجلسا ترکیه به هیوی بونه یعنی هیویا کردان نمایه
مجلسا ترکیه چارەسەریە کێژ بۆی پرسگرێکên wan yên maf û azadiyên wan peyda bike Kurdê dî dibêjin ev 30 salin em diçine meclisê me tiştek bi ser nexist me yek gav berev pêş neavêt wê demê em çima diçine ser sindoqan gihîşte vê astê gelo henüz o seviyeye geldiğini düşünmüyorum. Ez duê fikrê de me ku hîn negeştiye wê astê lê ev binketina wê ya dawî ez duê baweriyê de me ku wê rêyekê nû veke li siyaseta Kurdî siyaseta Kurdî ya ku li Tirkiye wê li ser hinek xalên nû yên giring bifikirin li gorî min Kurd hîn ez ne duê bawerî de me hêviya xwe ji siyaseta Tirkiye tamamî qut kirin ez dibêjim vê krîzê jî wê demekî Kurd de derbas kirin wê hîn jî ji bo Tirkiye gelekî giring be ji bo nawana beşdarbûna wana siyaseta Tirkiyeyê wê li ser vê yekê jî li gorî min bifikirin wê bi çi şêwazî vê ya derbas bikin yek ji siyaseta Tirkiyeyê ku pirsgirêk e ew jî şaredariyên Kurdan e Kurd temsîla xwe li ser şaredariyan dikin di demekî wiha de giringî nedana parlamentoya Tirkiye ez dibêjim li ber çavan nagirin vê yekê lê birêziyên meselen belkî ji Kurdan re baştir be ku xwe ji meclisê bi tamamî jî qut bikin yanî bibêjin xelas bibin sedem ku êdî asê bibe siyaset nikaribe meselen hikûmet pêk were wê demê belkî daxwazên Kurdan bêne qebûl kirin Kürtlerin daha Kürt meselesiyle ilgili talepleri... Derbarê pirsa Kurda de Kurd eger bi şêweyek din hînî on li ser siyaseta Kurdan kar bikin baştir lê bi vî awayî ku di nav parlamentoya Tirkiyeyê de li ser pirsa Kurd lêkolîn bikin baştir lê ez dibêjim qut bibin wê xirabtir be lê siyaseta Tirkiye Kurd niyeta xwe hene ku di nav siyaseta Tirkiyeyê de cêbigirin lê müttefikên wan naxwazin ku aslında Tirkiye bibine Tirkiyeyê ew hêza ku Kurdan ji nav siyaseta Tirkiyeyê derxe li gorî min di nav li ser pirsa Kurd zêdetir siyasetekî tê kirin ji bo vê ev di nav parlamentoyê de were kirin li gorî min wê baştir be kîjan daxwazan bidine pêş baş ji bo mesela Kurdî bunları yani eviya demek dirêj em dizanin em vê yekê daxivin ya ku herî niha di rojava me de ye parlamenterên ku hene li ser erk bin û giringî bo wan bêdan li gorî min pirsa Kurd ji teva giringtir e ev jî rêvebirina wan ev Kurd bi sedan salan e dixwazin zimanê xwe bixwînin dixwazin xwe bi rêvebirin ji bo wêna ev şert û mercê wan dixwazin rêvebiriyê xwe bi xwe bikine ev daxwazên wan jî demeke dirêj e ji xwe tê axaftin û herkes jî dizane ku ev pêwîstiyekê ji bo Kurdan siyaseta Kurdan di nav vê siyaseta Tirkiyeyê de ji ber ku hemû Tirkiye îqna nekirine ku pêwîstiya Kurdan ev pêwîstiyê Kurdan divê werine cîbê çikirin ji bo wêna hîn pirsgirêk hene û divê ev zihniyet were derbas kirin nerîneke din jî ew e dibêjin bi taybetî piştî şerê xendekan HDP muhasebeyeke baş nekir meselen kesek xwedî li wê şikestinê derneket kesekî tu hesab neda xelkê û HDP xwednava du blokên serekî de ku bloka destilatê û opozîsyonê bû xwednava wan de asê hişt nikarî bû tu qezencekê ji her dû aliyan jî wergire xwe mehkûmî aliyekê kir ji ber vê yekê jî Kurd bêhêvî bûn piraniya wan yan jî em bêjin rêjeyek ji wan neçûne ser sindoqan tu vê yekê çawa di nirxînî gelo baştir bû HDP xeteke sêyemîn bide ber xwe divan hilbijartinan de şûna ku piştgiriya blokekê bike Yani 2015 şunda HDP gerek muhasebeki Green bikra, muhasebeki kur bikra
ملکه خلتی کر داخواز ملکی ام سیاست خود چوا بگوهرنن فقط پشت 2015 شونده وی محاسبه لجعالی HDP نهات چیکرن HDP دیجی دستلاتداری سیاستی که گلک توش مشاند لبیا مفتار بوجی فقط او جی گل چی دبیجی در حق ویاده پیوکی نه نانی آوا هونکارن دیجی دستلاتداری دیجی ریوبری بسکنی ویا جی سیاستی که مشروعی ویا piştgiriye ve her daim piştve sekine karı tahkimci bike via rastı fakat via denge ve zede nakı zemina ve mezin nakı HDP via nedit bu vi gerek vi muhasebe tehir kırbu vi muhasebe gerek iro bike pişti bistu 2020 siyah şunde pişti bir bijartini gerek vi muhasebe bike emin vaktamın siyasete HDP mesedikir fikramın ev bu HDP du hap sandık bu yani du hap sandık bahata bergel yekiş bu parlamentoyu bu yekiş bu serokomariye bu HDP beri hilbijartini du sal beri gerek siyaset tahu tayin bikra ev bu jibo parlamentoyu zaten HDP ihtiyacı bir hevpeymaniye tüne bu ev bu kar bu teketa parlamentoyu ev via deklare bikra em ne cem desletdari ne cem opozisyonu em ser xwe em tekevin vî hilbijartinê ji bo ew kê jî ji bo serokomariya hilbijartina serokomar jî HDP karibû riya xwe tayin bikira yani ême namzetê me heye em ê tekevin vî hilbijartinê û di vî hilbijartinê de çû qasrayê mezin bisinin em karin bisinin em ê ji bo viya mücadele bikin piştî hilbijartinê ew rewşekî nûh derkevî berme em ê gora vî rewşê siyaseta xwe ya nûh belî bikin karibû viya bigota fakat HDP du sal zêdetirî du sal nîv zêdetirî pir bi opozisyonê bi partiye opozisyonê xwe girêda siyaseta xwe bi wan re girêda hilbijartina şaredariyê de me viya dît piştî hilbijartina şaredariyê de jî vî siyasetê berdewam kir tabii karın begotin yani deslatdari var siyasetteki tuş dici HDP demeşant HDP derfeteki vidinetine bir karın via bejin fakat vakta hun xub muhalefete giredin vakta muhalefet cüve emin be zanı bu huni her şartı de pişti muhalefete bisekinin viçağı muhalefetçi bu vere müzakereki inake zaten de bir HDP piştimedi sekine jibovi em karın siyasete xubur meşinin HDP belki ne bu tabi yani belki düse care jibo emi verin cemhevdu van cemhevdu hatın evi sembolik be yani pır müzakereki kurji evi livraçene be HDP zaten cemmedi sekine em siyaseti xo emi bimeşinin daxwa zevan em karın birin naf parantezi emeli ali dinemezekin vakta em hilbijartini proses hilbijartini mezedikin em tamam miya biadı binin yani muhalefeci HDP pır pişkiri ki mezin nişandacı muhalefet fakat muhalefetçi ne hat cem HDP ya ji HDP re müzakereki çenekir viçağı ji vakta muhalefet parti opozisyon hilbijartini vendakirin HDP ji hilbijartini vendakir revşeki var derket hole بله برز جوشکن بله برای سرحت ارن پارلمانتری سپی آمده پرسکریکه که تکنیکی هبو دنگ منه دی چوهف نها چاره سر بویست خوازم یک سر بچم جمعوی جی پشتی وان رخنیان کاویج مره چه ببیجه جبوی چه هدپه یانجی یسپه مجبور ما به استراتیجیه که کو داوی آوی دیار بو ویزیده نسر کفتی به کتوی هلبجارتنه و گوه ندا دنگدری خوشی بریز ارن دنگدرین هدپش دست پیکه و رخنه دکرن دگوتن ام وی هف پیمانی قبول ناکن ام وی سیاست قبول ناکن شاشه کسی گوه نداوا چما هدپ خو مجبور دید به وی استراتیجیه تیکه و هلبجارتنه؟ اره مرحبا جوارا سلاو رس از یا دست پیکه دا ویا بیجم بله امنه مجبوری تی سیاستک بون
yani med seri de 2021 da me yani belgek eşkere kir me duere de go em pirskireke sereke yekul Türkiye em dixozin yani nezikatiya me ev pirskirek ki çareser bike ji bo çareseriya viya em kêra werin hev cem hev bi me re hevdîtin bike em divê rêya de em ê bimeşîn me 21 da 27 Eylûnê da me ev deklarasyona xwe eşkere kir deklarasyonê de ji xwe pirskirekê sereke hebûn me jî dixwast kîjan yani serokomar ya jî partî ev pirskirekê sereke çareser bikin ji bo çareserkirina van pirskereka bi me re hevdîtin bikin em rêya me û deriyê me jî vekiriye ji wan re lê em mecbûrî ti siyasetek nebûn ev ya bînim zivan me di serî de jî got em rêya sêyemîn dimeşînin di alîkî da desthilatariya faşîst ve zilm û zordariya xwe li ser gelê Kurd û Kurdistanê dimeşîne bi hezaran hevalê me xestiye hefs û zindana îradeya gelê me gasp kiriye yê şaredariyê me gasp kiriye divêje hûn nikarin xwe bi rêveber bikin hûn layıqê rêveberiyê nînin hûn nikarin xwe rêveber bikin di alîkî da ev zilm û zordariyê li ser me pêkdanîn bi êrişê hovanî nezîkatiya me dibûn di alîka dinê jî yani yê ku pirskirêkê erî sereke pirskirêkê Tirkiye yê Kurda yo yê gelek Tirkiye ku çareser bike tifaka millet jî bi esasî nezîkatî nêzik nedibû me jî digo ya rêya siyemîn em desthilatara faşîst jî qebûl nakin em zihniyeta restorasyoncî jî qebûl nakin rêya me rêya siyemîn e rêya gele rêya jina cîwana ya ji bo li dijî şerê qirêj e ji bo em xeta siyemîn da diçin lê ji bo ku doz ser partiya me bû ser partiya HDP doz berdewam dikir lê hûn di xeta sêyemîn de jî neman birêz ere yani hûn di xeta sêyemîn de neman pişt re ve piştgirî da CHP Kılıçdaroğlu erê ez viya bêjim derbarê partiya me de doz hebû ew doz demek dirêj dewam kir me ji bo ku biryara derbarê partiya me da bimîne piştî hilbijartinê me sê care serî lêda lê yani dadgeha destûrî ev daxwaza me red kir piştî wî em mecbûr man li ser Yeşil Sol Partiye ku bikevin hilbijartinê dema ku me biryar da beriya wî erdhêj yani yazda bajara erdhêj çêbû ev demek dirêj dewam kir piştî wî jî di vê erdhêjê de jî ne rast bû ku em bêjin em işte namzetê xwe derdixin em xewata xwe ya hilbijartinê dikin lê dawiyê de ew ka teqvîma hilbijartinê eşkere bû piştî wî jî me hinek temasê me çêbûn rastî yani me ittifaka millet re jî xeber da me bi Kılıçdaroğlu re jî xeber da em civiyan jî bi rastî em hatin gel hev jî lê yani me ser mijarê sereke yê ji bo ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd û ji bo pirsgirêkê din yê ji bo aborî yê ji bo pirsgirêkê işte zindanan me ser van mijara me axivê ji bo ku ev desthilatara faşîst yê ku di serî da 2015 şûn da neyariya xwe neyartiya xwe dijminatiya xwe eşkere kiriye ser gelê Kurd li hemberê gelê Kurd ev bi van ra ti têkilîkî çêne dibû yani sekname ev e kî ji bo demokrasiyê ji bo aşîtiyê ji bo azadiyê ji bo azadiyê gavek bavê em ne li dijî tip partiya ne em dibêjin kî gavek bavêje em bi wan ra dicivin em bi wan ra tên gel hev em ji bo mijara ji bo pirskirêka em karin bi hev re xeberdin lê tifaka cumhur
ڕێباز بله وی دمه برزرن از ویجی بپرسم نها هف پیمانیا جمهور مثلا نها تورا دوامین ده دگرا دوامین ده هف پیمانیا جمهور بر بجیره و رجب طیب اردوغان داخوازن و قبول بکه هونه پیرا رونن ما ام هرگاو یاد ویجن کی داخوازه گلمه قبول بکه ام دریه ما وکریه جوان را ام کارم وانا هفدیتم بکن ام دری خوش تی کسی را نگرن لی نزیکاتی وان نوی آوائیه یعنی کمپانیا خواه هلبجارتنی لسر تنبونا زمان کردی لسر چانداوی آوا کرو انشا کرو ده کمپانیا وان دا سر مجاره دموکراسی و آشتی و عدالت تتشتک خیانت کرد یعنی ده میتینگا دا ده قاداجی تتشتک دربار آشتی دا و دربار پرسکریکا کرداجی تتشتک ندگوتن نکار و اجازت بستینه یعنی چیروک اکوان نماوو تک چیروک وان او کل دجیمه کمپانیا خواه یعنی جمعه چید گوت اف تروریستن مر وانا را رو نانه اوانا لدجی منه اوانا نیارن کمپانیا خو هر سرمه انشا کرو اف نزیکاتی یعنی گلمه جدوینه تی دری کی جمرا ونکر دری گرد جبوی امجد خوزن اف تسلطار فاشیست نجات پرست یکو بدجمناتی نزیکاتیا گلمه دوه ام دخوزن او تک بچه یا ام ناویجن یه سویر رو Kılıçdaroğlu بله برز ارن از پیش هجاره کدن وگرم جنتا کاهونه پشت ریه که چاوا بدنه برخواه مل سرویجی باخفن گوهرتنا سیاستا و کاد ویده میده پشتی وان جوین کنها هندکن و که هدپه زانم اف چند روشن جوین بردوامن پشتی وان جوینان هونه چه بکن امل سرویجی باخفن است خوازم وگرم جم برز مسعود یین gelek dengê Kurdan xuyayê boy CHP çûne yanî Kurd tuzanî berê di navbera Kurda û CHP de mesafeyeke gelekî fereh hebû xwenêzîkî CHP nedikirin travma bû cem Kurdan CHP lê piştî ku HDP ji wara got hûn dikarin piştgiriya Kılıçdaroğlu bikin xuyayê gelek Kurda got madem ez ê dengê xwe bidim Kılıçdaroğlu wê demê ez ê bidime CHP jî yanî bira partiya wî jî xurt be vê yekê bandorek kir gelo li ser dengderên Kurd li gorî encamê kunha derketiye holê Şimdi dediğiniz doğru. Ya kuva gudi rast. CHP Kurda tramvay xoya berihe. Di AKP jî ve AK Parti heman tişt naha Kurd bibêjin ji her du aliya jî dûrin. Lê ji 2019 şûn de CHP pozisyona xwe li beramberî Kurda guhert. her wiha ittifaqa xweya ku bi HDP re di aliyê Kurdan de pirsa ew ê çêbû CHP tê guhertin di heman demê de demê ku diyar bû HDP jî piştgiriyê de Kılıçdaroğlu gelek Kurdan bi taybet di nav ciwanan de wek ku bibêjî ku ez dikarim biçim CHP tiştek bi vî awayî çêbû em vêna ji bîr nekin Kurdên ku li Tirkiye hejmarekî zêde kî dewlet kîjan partî dewletê birêve bibe li gel wan radiwestin ji bo wêna wisa diyar bû ku CHP dewlet dixwaze birêve be kesimekî ku dixwaze li gel dewletê be em dikarin bibêjin CHP hilbijartin dê em vê jî ji bîr nekin hejmarekî zêde ya Kurdan piştgirî dan CHP lê piştgiriya ji bo CHP ne di wê astê de ye gelek kesin ku piştgirî dane CHP em dikarin bibêjin HDP ne ger ev berdewam bidike tirsim ku di nav Kurdan de tiştek wisa pêş bikeve ka me berê da AKP em niha jî bidine CHP dibe ku tiştekî wisa pêş bikeve li gorî min HDP divê ew xeta siyam ku ji destpêkê ve dibêje biparêze yan wî demê wê CHP bibe adreseke nû ji bo Kurda ev bê wateya lewazbûna Kurdan jî
نها ده انجام هالبجارتنه ده هن تمام نبويه هالبجارتنه سر کوماریه جهنم نکارن tam ببیشن و چه ببیشی لی ام دکارن بیشن انجام کو نها در کتی لطورا دوام جی در کوه Opozisyona Türkiye care ki onda giriyor Kürt ve du cara onda bike hem derbişeri ku opozisyonu ve onda bike daman da medeji ve heza xoşiş destin jiber ku wa ab ali pişkiri dane vi ali jibo ena da ali siyaseta Kürt de ve وەک بەهێز نەبن خویایە کو ئەو نفشێ کو ئەمژێرە دەبێژن نفشێ زە گەنجێن کونو نەها دچنە سەر سندۆقان جی پرانییا وان ئێ کورد بە تایبەتی دەنگ نەدانە هەدەپێ ئەو ئەنجام ژی دەما مرۆڤ بەرێ خوا دەدە کێمبوونا دەنگێن هەدەپێ هەژمارێکە زێدەیە گەنجان وێ بچوانە سەر سندۆقان ئەم وان دەنگان لە جەم هەدەپێ نابینن گەلو گەنجێن ji nifşê zê siyaseteke çawa dixwazin divê mirov çawa xîtabî wan bike ji bo mirov bikaribe wan ber bi xwe vebîne. İyi bir soru. Pirseke gelek baş. Nifşê z ev ne tenê mijara HDP'ye li gelek cihên dünyayê nifşê z yên ne Kurd jî wek berê علاقه و به سیاست رتونه زیادتر پشتگیری دیدن سیاست کینر پشتگیری ندکن سیاست که هش جبوه دناف کردان دجی نفشیزه از دبیجم به همان شیویه تشتی کو در کتی هولیجی مروف دبیجی مروف کاری ببینه کو تشتی کو سا دناف جوانین کردا دجی هیا دناف 10 سالین در باسپویده جوانن کو نو گیهشتنه ین کو نوتونها حتی 2000 تشتی کو هاتی جیان کرن آگاهی وان جتونهش بو اینا پیواژو کو جیان کرنه دنرخینن زیده علاقه وان به سیاست تونه امروز دکاره بیشه پشگیری جی نادن سیاست که هش مجم برز وهاب جوشکون کا چل پیشیا HDP برز جوشکن یعنی HDP دوی گوهرتنه که چاوا بکه کوکاری به اف کرده کنه چونه سرسندوقان جی موتیوه بکه و هم جی بکاری به ایدی بچونا مجلسه قزنجه کش کردارا بینه یعنی ایدی کرد گیشتنه ویراده دبیجن مادم چونا میا مجلسه تو حق و حقوق اجمره ناینه و دمی از المالا خورونم نچم سر صندوقی باشتره یان از بچم سر صندوقی از بدم پارتیه که کو به دستلاتدار جبو کو بکار به سوده که بگینه من گل کرد به وی آواهین هاد فکرن دوی HDP چه بکه جبو وان کردان ایدی راضی بکه و دو جوی سیاست جیبر ده ببیجه از چاکیت که جی لور دینم و کرد هل بجیرن درکت کو کرد ایدی هر کسی هل نابجیرن Rastı denge kesine ceba kesi değil her millet Kürtçiler ki amezedikin liberbejer amezedikin namzet amezedikin golavan rayahu dedin bir amın ber HDP muhasebe ki mezin heyi yani libra se kat heyi livan se katada gerek HDP luhu mezeki o siyasetteki inşa biki yek HDP gerek zamanı خوب گهرنه ezber باور دکم yani HDP gerek zamanı ki navendi inşa bike hatta iro yani teni diji deslatdari sekinandın jibo HDP ne siyaseti siyasetteki negatif jibo HDP ne siyaseti via وقت بريشیم گفت بلکه دنگدار هنگی دنگداری و تحکیم بکه فقط و مزن ناکه زمین آیا و هنگی دنیا فره ناکه گرک اون زمان خود بگهرنن اون سیاست خو لبرا بگهرنن عادو دیا HDP gerek kadroya خوشی بگهرنه yani دوی هلبجارتن پر باش درکت اولی وقتا اگر هون دنگ ندن خلکه هون وقتا نامزد خود تعیین دکن خلک چه دخوازی یا جی دخواز خلکی چی هون ویا گوه خو بگرن ویچ آقای هون خلکی برتک دبینن وی برتک نه برتکی هندکه HDP جی هر چای رای خو یکی و انداکری وک پارتی کی HDP جی دورا 10 و 12 رای دستینی ویا اوکی کی مقداری کی گلک مزنه
yani eğer hum via nesekninin viçağı bu HDP peşeroşi gerek zahmet der bas via HDP gerek via bini berçave xo yani siyasete xo bu gerine kadroya xo bu gerine HDP ali dineji hem hatta îro pir xusar muhalefeti inşa kiriye veya tişteki normaleci yani ser muhalefeti işaki fakat vek ve nişanda hun daima muhalefeti bisekinin o daxwaz xoye gel hun vakta neninci veya ali dini jwe hevi axu kemdiki ya ji pir leve daha pişkiri nadıve gerek hun veya ji binin berçave xo parlamentoyu gora veya hun siyaseteki bimeşinin hun İro destelatdari HDP nabera HDP o destelatdariya Türkiye'de gelek dijitiki mezin heyi her du alici behevdure ne PV ya ji diyalogu ki tüneyi fakat HDP divi dema nühde gerek berxu be her alici karı bir diyalog bıkı var siyasete ki inşa gerek bir HDP jibovi brasti jiseri hatta bini HDP hem li PV xo hem li aktörü xo gerek li bana giştik mezekin o nühde xo tanzim bikin yani eğer HDP di siyaseti de vendanabe yani daxwaza kurda henin van daxwaza kurda iroji praniye kurda daxwaza xo ser HDP temsil dikin jibovi HDP evi di siyaseta kurda de di siyaseta Türkiye'de evi hebe evi ciye xo her daim muhafaza bikin fakat perskirik neviyayı hunevi ciye xo çava zeyde bikin hunevi ciye xo çava mezin bikin hunevi ciye xo çava jibo destekdari ser destekdari bandor بدوی هنی چه از دخوازم وی که بله از دخوازم و پرسیده یک سر جبریز سرحد ارم بکم از دخوازم یک سر اف پرسی کنها تکرن بری سرحد ارنج مره برسوا وان بده وی هدف ji Îropê ve siyaseteke çawa bide berxwe piştî van rexneyan hem ji alîgirên HDP hem ji kesên pispor wergirtina van rexneyan û civînê ku di nava xwe de jî kirin siyaseteke çawa wê bidin berxwe gelo wê qebûl bikin ku bi rastî ev hilbijartin ji bo wan şikesteke mezin bû êdî divê xwe biguherin wê guhertinê hûn ê qebûl bikin bi rê serhat eren Arê ji ku piştî hilbijartinê rokî piştî hilbijartinê hevserewkên me hevberdevkên me daxuyanî dan ji wan jî got piştî 28 Gulanê piştî hilbijartina serokkomariya diyemîn em ê werin cemhev em ê destpêkê de bi gelê xwe re werin cemhev em ê bi sazî û dezgehê xwe re werin cemhev em ê komeleyê sivîl ra werin cemhev Medkerê da kêmasî kir. Kêmasiya me çi ye gelo? Em vana em ê nîqaş bikin. Em ê vana binerxînin. Dawiyê da jî ji bo yani polîtikayan xwe, zimanê xwe em ê stratejek nû ava bikin û em ê rêya xwe ya binêrin. Ez karim yani vana vêjim. Niha tiştek yani herê Sadamê neyekin gelek Sadamê hene Lê belkî beriya piştî beriya 28 Gulanê yani derfetê wî nîne ku emana xeberdin lazim e ji me re xevat lazim e ji me re moralî motivasyon ji bo wî em ana yani derbarê ev encama hilbijartinê bi rastî naxwazin em niha yani işte hemberê gel televizyona da em baxivin lê em ê destpêkê de werin gel hevalê gel gelê xwe em ê wana baxivin em ê piştî 28 Gulanê ji xwe em ê bi raya giştî re jî parve bikin yani şaştiyê me xeletiyê me kêmasiyê me li kêrê davûn ev heta niha Medkerê de xeletî kir di ziman da di daxwaziya gel têkiliya gel ra em di kêrê da yani kêmman xeletiyê me kîjan mijara davûn em ê vane hemû nîqaş bikin binêrxînin dawiyê da em ê hem eşkere bikin hem daxuyanî bidin
و هم جی استراتژیک نو هم جبوی پارلمانتوی هر یعنی تزانین یعنی مشا آزادی تکوشین نتنه قاده پارلمانتویه ل گلک درا جبوی تکوشینا آزادی و دموکراسی در دور هنه قاد هنه لی اما حمیه به هورا بنرخینن نقاش بکن درباره دا اما پولیتیکایک نو انشا بکن رو باز ببینین گوریوی اما تفگر بله برز از خوازم به کیجی ببیجه مثلا هف پیمانیا کوت چکر هف پیمانیا کدو آزادیه لگل چپین ترکیه بو صدم آگلک رخنیان انجام آویجی الهولیه براستی مثلا تیپه 4 بربجیر درخستن پرانیاوان به دنگدرین و درخستنه و الگلک باجارین دنجی زرارک زیده داوه دنافبرا و دا ناکوکی هبون دنافبرا و تیپه دل سر مثلا لیسته او یک هون ویکی چواد بینن قبول دکن کوشاشی یک بو آدو امین جی جبوی جهپه جی مثلا اون جی دنگدری خورد بیجن پشتگیریا کلشدار اغلو بکن لی مثلا بردان öztürk لآمده درکت هم بری خلقه گو جهپه قتل عما زیلانه کریه درسمه کریه نظام کو کریه ام دنگ ناد نوان یعنی ناکوکی بون تزانی الجم خلقه بچکی دودلی چکر هونه چاوان پرسکریکان چاره سر بکن بله کرم که دنگ تی گلو بله برایزارن کرم که دنگی تاتی برایز کرم که تدکاری با اخفی بله دنگ تی بله برز ارن دنگی تا گلکی باشته تدکاری با اخفی اتفاق کدو آزادی داجی یعنی براستی کماسی مجی هیا ام ویا قبول دکن یعنی اتفاق نه اتفاق جبوی هلبجارت نبو اتفاق جبوی حتی تکوشین ام آوا بکن لترکیه و لکردستانه ام به هفره جبوی دموکراسی و آزادی ام تکوشین بدن لی اف کماسیا مه که درباره اتفاق دا مگل خواه اکنا نکر مگل خواه یعنی اف اتفاق چیه مجاره و چیه ارمانجه و چیه لازم که مگل خواه جی درباره ویا دا اکنا بکره ما ارمانجه اتفاق چیه ما گلی خود درباره بیادا ما آگاهتر بکره لی اف جی کماسیا ما بو جبوی که تیپ او یعنی هینکی پارتین مید نو اتفاقی دا هینک داخویانی دان جبوی هلبجارتنه جی نزکاتی وان نه گوری دلی ما بو براستی ما وی آوائی ندخواست برایزارن دمامه نمایه زحمت نبی بله از neyse yani daviye gotna xo az via bejim az via bejim zamanı menzam çıkase az via bejim de yani demahil bijartine da ya işte devlet yani AKP MHP brasti bu valiye xo kaymakamı xo asker polis dadger dozger giştil hemberime kampanya meşant le ev شارهداریان ما یک دستانه سروان که غصب کرنه به چافکانی شارهداریان او به تف چافکانی دولت یه چافکانی گل به همو بوان چافکانیا براستی جبوی کمپانیا خواه بکار آنین لهمبر ما بکار آنین ام دخوازن دی ساجی لدی ساجی بسر نکتن ام دخوازن جگل خارجی ام ببیجن ام گیشتن داویه ببوره AKP MHP بسر نکتیه ام بله
gelekî spasbirêz Serhat Eren parlamenterê YSP'yê Amedê herjwî bajarî gel me bû. Birêz Vehab Coşkun mamosteyê zanîngeha Dicleyê û şîrovekarê siyasî her ji Amedê mêvanê me bû. Birêz Mesûtiyen akademisyen ji stûdyoya me ya Stenbolê li gel me bû. Hûn tev careke din bi xêr hatin. Zor spas ku hûn li gel me bûn. Em gîştin dawiyê temaşevanê nêja her şad bin. ئیتر کێشەی گرانی دەرمان نەخۆشخانە سنتەری پزیشکی و جوانکاری هەل بوو بە کڕینی کارتی سەلامەت لە دکتۆر ئۆنلاین زودمەنگ دەبێت لە کۆمەڵی خزمەتگوزاری پزیشکی بەداشکاندنی لە سەپادە تا